Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Luisa, manipod probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat, apaidrama ti pakasarita ak itibiyag, barang makaipaay iti liwliwa, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagpintas ka matan iti day taasuot mo anak ko. Adda ka di atindara mapaskan. Inawis na kami ti may sa akatrabahuak, tatang. Ag-blowout ka no, ta birthday na. Katmangan kami ti may sa restaurant. Ibang man. Asino akat trabahwam? Ni Jordan, tatang. Saan ka di anasingad kayo iti tunggal maysa? Kunakpay ket di ano boyfriend mo ide. Jakman amoy ti day a tao. Saan mo't nga agaram? Ngam, close kanyak. Dagiti amin a babae a katrabahuak. Siyak mati kay kayat na nga asitgan. Amangan mayt no mabain laeng nga agarem. Siguro, ah? Ngam no arman nak, ay sung batak adagos. Kayat mo asawin. Kursunada mayt? Jak ilibak, tatang. Ngam agayatak matkan kwa na. Nagbayag ka. Itay pay lang ngor-urayan ka. Anyat orasan. Ang mga numala daw ta. Nakababain mat no data lang ti urayan da. Pasensya kan. Ngam nagsarsarita kami ngamin ka ni tatang. Ang mga nugumura kan ka ti Prince Charming mo numala daw ka. Ay, Prince Charming ay bagbagam mo. Day tamot ngami ti manmadlaw ko. Kursunada na ka ni Jordan. Saan mat nga agar-aram kanyak ah? Mas dawak nga rod. Apay ako nam asaan nga agar-aram. Kat madlaw mat ako rusunada na ka. No sumangpet iti bigat, si kaadagos ti birukan na. Ang mga no naruam akas giant ti aramidon na. Ay na, patyan na, gayam. Agayat kan ka ni Jordan. Happy birthday, Jordan. At iti regalo para kan ka. Sika talaga. Nagtaktak ka pa'y laeng. Ang magyaman ako na Mala, agtugaw ka dito yabay ko. Agyaman hak. Kunak no naladaw kamin. Apag husto lang ti sang petiyo. Orayan mi ti orders mi. Amangan no adda kayat mo nga inayon. Okay lang. No anya ti in-order yo. Huston day chay. Okay, baka mo ka. Ngam no adda sa bali akayat mo. Ibagamla eh. Agyaman nakmet kada kayo. Agan-anat kayo ti panag-awid yo. Luisa, itulod ka ni Jibalaya. Saanan? Kabailak mo ti agawid nga agmaymaysa. Kababain mat kan ka. Di ka nagkadkad. Ada extra helmet ko. Isungayangkas ka na iti motor ko. Sikaman laangan ti makaam mo. Kasta ti kayat ko. Umanugot ka. Tapno sa anak agumura ken ka. Anya? Gayam, nakitam ka din di kabarbaro akatrabahuan tayo? Saan pa'y mat? Apay aya? Napintas ka. Kan kabagyan ka no ti manager tayo. Kasta? Tsaklaan mo agpaiso. Ang kasta mo ti bagbagada. Sapay la ko mga ruta na singpat. Narigat nga min no sip-sip. Ay, kastamot nga ro ti pampanunuta. Sa bagay, awan mat kit di pagdanagan tayo. Tar-aramiden tayo, mati trabaho tayo. Wana, dayta ti importante. Oh, Luisa, lunch breakin. Gusto na itan. Intag lunch. Sika talaga. Apay akanayon asyak ti ayabam akakuyog mo nga ag-lunch. Ada ka didakas na. Sigod ba't nga awan reklamom no awisan ka? Apay nga itakat agreklamo ka matan. Ilagpas ko pa'y ngamin ti aramida. Gusto na itan ko nakmet. Ay, di nagbuyo na kasta Jak kayat tinatangkan ti ulo na
May kakit din. Sige man langan. Hmm. Ay, talagang awan maaramidak kan ka. Jak nga rod kayat mabisinan ka. Sumardeng ka man. Saan mo akayat ni mabisinan? Iso amang pilit ka iti kaduam amangan. Makamu ka. No day tati kayat mo apanunutan. Ngam no saan ka sumurot kanyak, saan ka matlang nga sardengan. Wanan, amok asaan ka amakapangan no saan nakakasango. Amo matlagayam. Iso nga rod nga inayaban ka. Mala, mabanta nga rod din. Siyak gayam ni Amara. Kabarbaro akatrabahuan nyo. Mabalin ka diti makigidan nga aglans kada kayo. Ay, awan. Sige, makigiddan kan kada kami. Siya gayam ni Loisa, kat isumat ni Jordan. Okay, mapantay nga rod din. Nasaya at tadakan anak ko. Umulag ka. Adda agur-uray abisitam. Asino? Ti kinaubingam. Nagawi din manipod abroad. Addaytan. Nulan, adan ni Loisa. Sige agsarsarita kayo pa'y laeng. Taituloy ko ti aramidak ije kusina. Sige lang, tata. Agyaman na ka. Kaano pa iti sangpat mo? Idi kalman laeng. Kumusta kan? Okay, aklaang mat. Adda pa'y lang iti sigod a pagtrabaho. Katsika, kumusta kan? Okay aklang, met. Kaano ti panagsublim? Si Kamat. Kasangsangpat ko pa'y laang. Ti panagsubli kon ti damdamagan. Dakas ka di? Saan, met? Ngam saan ako nagsubli? Taapay. Agpatakderak laangan iti negosok ditoy. Oh, nasaya at no kasta. Kwagayam. Mabalin ka di nga awisan kang agpasyarin ton bigat. Domingo mat. Katuan Sa bagay, mailiwak matankan ka. Manun atawan asaan ta nagkita. Amom panagkunakit agkursunada kan kaninulan. Pagkunaan nyo matatang. Saan nga agdadaal iti oras nga umay mangsarongkar kan ka, no saan nga interesado kan ka? Siyempre, kaubingak. Ang mga nugayim lang mo ti pangibilibilangan na kanya. Apay nga rod nga inawis na kang agpasyar. Agpasyar laong mo't. Asino nga iti kay kayat mau? Ni Nulan, wanaw ni Durdan. No da kayo ti damagag tatang. Asino ti kayat yo para kanyak? Ay kit, ni Nulan Tamo ka ti ugali na. Ngam saan mo't nga agar-aram kanyak, tatang. Hala, orderam amin na kayat mong orderen. Saan ta kay KB ita? Siya tagbayad. Malagip mo pa'y gayam tinapalabas. Idi agad adlal tapay laang. Kan agpada ta a working student. Wen, narigat ti panagbiag idi. Italaan mat, amakaramanda tao iti naimas amasida. Ngam naragsaklat tamo ti panagbiag tayo idi. Oray bugoong laang ti masida. Sa bagay, agpaiso ti kinunam. Ket, kumusta ang ti love life mo? Awan ka di pa'y boyfriend mo? Awan pa'y, si Kangay. Awan pa'y? Nagapo ka iti abroad. Awan ka din nasara kami dyan. Saan a girlfriend ti ginagarak ije abroad? Kwarta. An-an mo nga di kwartam. No awan mo't girlfriend mo. Adan tulat tamat Apay ngay sika, katawan pa'y boyfriend mo. Nek, anak, damat agbusbusina iti batog ti balay. Kita man. Ninulan day ta, tatang. Kinuna na nga itulod nak iti trabaho ita. Imbaga ka saanan nga magpilit mat. Ay kahit idardaras mo nga rudan at agrubwat. Tapno saan mabayagan nga agur-uray. Sana bali tatang. Urayin nakmatlaang day ta. Imbagak mo't nga alas 7 nga umay. Namawan pa'y alas 7 at daditan. Ingkang aron pa'y paunagan Umunag day ta no kayat na. Kan bayan yun taaguray di tarwar. Asino dyan ang itulot kan ka? Ninolan, kaubingak.
Agar-aram kan ka? Ha? Saan? Intulod na ka? Ngam saan nga agar-aram? Anya ti kayat mo asawan? Imposible nga itulod na ka. No saan ba't nga agar-aram kan ka? Kat, sika? Itultulod nakmat. Ngam saan ka mat nga agar-aram kanyak? Saan ka di? Ha? O sige, Jordan. Panawan ka pa'y. Inakon iti lamisaan ko. Hi, good morning. Good morning, Mat. Apay nga imasidag ka? Ada ka di damagam? Kayat ko lang ti makigayam kan ka. Agyaman no kayat mo ti makigayam kanyak. Kinapudno na, da kayo kin ni Jordan ti kayat ko apakigayaman. Ayun gayam, agar-aram ka di kan ni Jordan? Saan? Agayam kami laang. Sigurado ka? Wan, Mat. Saan mat nga agar-aram kanyak? Apay ka di. Awan, nadamag ko lang. Kanayo nam matan ti mangsokon kan mangitulod kanyak, Nolan. Ang mga numataktakan, kababain mat. Bayan na kadilatan. Dagdagasan ka lang, Mat. Tadi isupay ti pagpletem. Agyaman na ka. Ngam no ada importante apapanam, uray saan na kun asukunan. Saan ka kading agbabain? Nagkaubingan ta, Mat. Isungairwa mo ti bagim. Okay, makaammo ka man laangan. Apay akas to'y tirignak. Masursurunak. Saan asyak ti inawis ni Jordan ang nag-lunch? Nimot den Amara ti inawis na. Ulbod a lalaki. Kunana idi asaan ang makapangan no saan asyak ti kasango na. Ngam saan matgayam? Suron kon? Saan akong nag-lunch? Naikatan ti ganas ko. Apay, asaan ka nag-lunch? Adayon nak, saan nakakasarsarita? Napudot sa tiulo, ma. Nagapa kayo iti boyfriend mo? Anya ang boyfriend nga ipagbagam? Ang mga no sikat ada girlfriend na. Apay nga rod akas lakagura, nak. Ada ka di basol ko? Apay asaan na ka inawis na nag-lunch? Kunak man no saan ka ama ka pa nga no saan asyak ti kasangom. Ah. Sorry, ah. Kunak nga minur-urayam ti boyfriend mo. Taiso ti kasangom amangan. Mamin ano ka di nga ibagakan ka asaan ko a boyfriend ni Nolan? Okay. Gusto nga roden. Umay kan, takaduan ka nga lunch. Saan yun? Naikatan ti ganas ko. Saan kumamatakas ta? Agsakit ka no saan ka amangan? Anya ko matibibiyang mo kanyak, ha? Kaya't mo amamuan? Ibagaking ka, into nagritera tayo. Ibagam iti mangsukon kan ka, asaan na kan asukunin. Tasyak ti mangitulod kan ka. Apay nga tangag nervyusak matan iti inbaga ni Jordan. Amok iti bagik nga agayatak ka ni Jordan. Ngamjak lang amin maoray nga agdaton kanyak. Jak amo na anyamat ti marikrik na para kanyak. Anya nga tati ibaga na inton madamdama. Tinasayaat. I-text ko ni Nolan. Tapno saan ang mailawan amang sukon kanya. Ita, tadatan dito yung restaurant. Mangan kan. Gaputa dya kaya't ngagsakit ka. Anya ko matibibiyang mo no agsakitak. Anya ka ka di. Siyempre, napatag ka kanyak. Kat dyak kaya't ngagsakit ka. Sino tinapatpatigkan ka? Ni Amara? Wano siya? Siyempre, sika. Apay, agselselos ka kenkwane? Ada ka di karbangak ng agselos. Adda. Diyak amo ti bagbagam. Ibagak man lang ang tipod no amarikrik-nak. Nabayagin nga gayataken ka. Nga madabuting ko amang ipudno iti marikrik-nak. Taapay. Di anya agapo. 5 na taon tinapalabas. Adda nagbalin na best friend ko. Nasingit kami titunggal maysa. Nga midimpudnok ti marikrik-nak. Di tanan ang rugi nga inadaywan nak.
Mabuti nga mga no isumat ti aramidam kanyak. Namita, inturturid ko na imbaga. Gapot na jak kayat amaagaw na katiki na ubingam. Naamom la ko mama ti marikriknak para kan ka, Jordan. Amokon. Nadlaw ko itailaan. Nagselos ka kini Amara. Saan ka di? Oh? Kwa. Saan kan ama kapaglibak? Ngam kayat ko lata mga gankan ka. Ay ayatin nakadimat, Loisa. Owen. Jordan. Ay ayatan ka man. Nagkasar kami nga rod kini Jordan, Mr. Lonely. Katita, addan talo nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Loisa. Loisa, pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ket timakonak. Ituloy yo ti aginayat, iti asawam. Iti kasta, kanayon anaragsak ti binukelyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Loisa, at taga-probinsya ti Apayao. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Luisa, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dudua kami laeng ngagkabsat. Ipatpateg ko ti kabsat ko. Ket siyak tinang paadal ken kuana. Aging ga nakaturpos iti kursuna, akin na maestra. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Adaman ang sabong iti flower vase ko. Ay na, di ka katagyaman. Taad dalat ta sabong di talamisaan mo. Ay, saan lata mamingga ni Fred nga gikabil iti sabong dito'y lamisaan ko. Ngam sayang, addan boyfriend mo. Wan, imbagak daytan ka ni Fred. Saan latamat amamingga nga gikabil iti sabong dito'y lamisaan ko. Agayat kan ka ni Fred. Amom, naawan ko mga boyfriend mo. Ibagak asong batam laangan ni Fred. Ngamin, nataermat ka na singpat. Ay, Good morning. Oh, Fred, nagpintas dito sabong dito flower vase ni Luisa. Wen, mula ni tatang ko dayta iti garden na. Nagpintas akas iti kapintas ni Luisa. Pudnut ako nam, Belen. oy, da kayo adwa Sardengan dak. Okay, sige. Inakon iti lamisaan ko. Sige, inakmatan iti lamisaan ko. Ket sapay la ko ma, magusto am da kita sabong, Luisa. Uwan, magusto awan parikot. Kat, pagyamanak lata, Fred. Pagsayatan na, taada coffee room tayo diti opisina. Dito tayo nga agkape, kan mangan iti balon tayo no kasta a lunch. Wan saanin anas ken arumwar tayo. Kat, anya ti balon mo? Fried chicken. Siyak, balatong anasagpawan iti karne, kan bulong parya. Adabalan ko. Pinakbet, ken prito at tilapia. Ay, wow! Ala irwar mo nga roden tamangan tayon. Wen, ado ti balon ko. Mabit lang ta irwar ko,
Nagado day tabalon mo, Fred. Para kada tayo dayta. Inanang ko tinagluto. Manganta yun. Sapay ko mata magustuhan nyo ti luto ni nanang ko. Nalaing day jeng agluto. Oh, Luisa, nagasat ka no ni Fred ti pakyasawaam. Tanalaing nga agluto ti katugangam. Bilin. Noon niya lang ditan ti sasawam Alakit din. Manganta yun. Di ka agdanag. Agradwaran ti kabsat ko. Nawayhatan nga agdate iti oray anyang aldaw kayat mo. Italamanan ang nagkita ta. Manmanuta lang nga agdate. Agpatinggatalatan iti video call. Diyak namin kaya't asayangan ti oras ko, Gerson. Sayang kadikan ka ti oras. Musyak ti kadwam. Sana kasta. Ngam kayat ko nga ipaay ti oras ko iti kabsat ko. Kayat ko abantayan anaimbag tapno makagraduar. Ala, makaurayak matitdi. Saan na bale? Agraduaran. Agkalay sa tandon. Apaman ang makagraduar ti kabsat mo. Ha? Uwan. Adamatan urnong kung aramatan ta. Saan Agurnungak pa iti mainayon. Diyak kayat asikalang ti agastos. Rumbang adwata. Isugmat laang. Tati kwarta matlaang. Agkalay sata. Ngam saan pa'y nga ita? Madanon tulad ta. O ala, mangantakit din. Sapay nagaduday ta in order mo akananta. Saan ta maibos na kita? I-take out mo, no di ta maibos. Ken, agorder tayo ti sabali. Para iti kabsat mo. Diyak na pupuutan man ading ko. Nadanon matlaangan da ito inururay ko aparte ti biyag mo. Agyaman manang. Oh, agmarcha tayon. Agsagana kan. Uwan manang. Kamaw dyanan na. Agmarcha ka matlaangan ading ko. Jenny, yamamok kan ka ni Gerson, boyfriend ko. Naragsak ka pa naggraduar mo, Jenny. Thank you. Ang dagayang boyfriend mo, manang. Ngam apay adi mo inyam amo idi kanya. Sana bale Tainyam amunak itankan ka. Nataargayam ti boyfriend mo, manang. Kuma, maadaanak mo't iti boyfriend akas kinkwana. Wan, mabalinan na maki-boyfriend ka. Gaputa, nakagraduar ka matan. Ket itatanakalpas kan. Nawaya kami mat siguro nga agdate ka ni manang mo. Kinontrol ko ti panag-date mi. Gaputa dyak kayat ti gastos. Isupay nga allowance mo ti gastusat. Saan ko matapaggastusan ni manang mo? Ngam di nalata kaya't arumwar kami. Sagpaminsan laeng. Ay, kastagayam. O ala, mangan tayo git din. Ibusan tayo dagiti in order tayong. Kat siya kung timang bayad kadagiti in order tayo. Oh, adto yun ti files asap sa pulam, mare. Idisok dito lamisaan mo. Agyaman akmare. Oy, mare. Ag-birthday inton Domingo, jay anak ko. Nga, inaanak mo. Ha? Kasta ka di. Sige, igatangak iti regalo. Addan anak ko. Ngamsi ka, awan pay. Oh, kat kasano? Mabalin mo, ti agkalaysa. Gaputan nakagraduar mo ton, tay kabsat mo apagad adalam. Wan mabalinan. Ngam, saan pa yakadagitoy? Ay, naimbag ta di nakainsukat ni Gerson. Gaputan man mano kamot amakidate kan kuana. Ay ayatan nak ni Gerson Belen. Iso anak kauray. Di mo pa inyam amo kanyak di boyfriend mo. Ladawan na laang ti impakitam. O sige, yamam mo kantukan ko na. Ala, umay kanto iji balay inton Domingo ha. Awisam ti kabsat mo. Kastamot ng di boyfriend mo tapno makita ka. O sige, umay kamin to. Nasayat mo't. Kaya't ko ang makita ti kabsat kantay boyfriend mo. Siyak tinagluto, manong, sapay ko mata magustuhan nyo ti lutok. Panagkunak, kat naimas ti lutom. Wan Gerson, naimas ti luto ni Jenny. Alaman nga rod,
Ramanan tayo man. Aywan gayam. Agaw-awis ni Maribelen inton Domingo. Dumaray tayo kano at talo iti kasangay ti anak na. Nasken kano a dumaray tayo. Sige, Mano Gerson. Ramanam ti lutok. Mabit lang, ha? Ikak ti platom iti makan. No kasta. Saan ka na makasurot, Gerson? Sapay kaya't nakamakita ni Maribelen. Saanan. At importante alakan ko ita. Si kalangan ti dumaray. Sige, Kasta pa'y nga rod. Bye. bye. Ay. Siyaklatan ti dumaray iti kasangay ti anak ni Maribelen. Amangan no adama kunana no jak dumaray. Ay, sayang. Kunak no naisurot mo ti boyfriend mo. Ngam saan mo't gayam. Ala, sana bale. Tadamot ni Fred. Nasaya at matada ni Fred. Kunak no di ka makadaray, Luisa. Apay kit din asa. Ala, agsarsarita kayo adwa ditoy. Tay naksabten dagiti agsangpet asa nga ili. Sige lang. At po mimpintas ka ita, Luisa. Agyaman nak. Awisin kayong tukumamat iti balay. Kaya't da kayo makita ni Nanang. Da kayo akatrabahwak. Okay, awan parikot iti dayta. Ilutuan da kayo kano iti pinakbet. Paborito kasi da. Ken ipurusan da kayo ni tatang iti prutas amula na. Nagsaya atan. Sige, ibagam laeng no kaano kami ama pa ni Jabalayo. Ta sigurado nga umay kami kan ni Belen. Gerson? Ada ka dito'y balay? Kwa Belen. Rumuara ko man, idi si mangpat ka. Manang Luisa. Sorry, ha? Ngam, dakamin ka ni Gerson. Anya? Anya ti kayat mo asawa na da kayon? Saan asika ti kayat ni Gerson, manang? No di kat siyak. Anya? Gerson, jak maawatan da ito eh. Sorry, Luisa. Ngam ni Jenny ti kayat ko. Sana si ka. Damo pa'y laang apan nakakita kan kuana. Katagayata kun kan kuana. Anya? Wan Luisa. Isuala dingitag. Agbreak tan. Tani Jenny gayam ti ay ayatag. Kaano lang ang nakitam ti kabsat ko? Ita, ay ayatamon. Agin inayat kayon. Imposible man para kan ka. Ngamday tatipod mo. Oh, sorry, manang. Sorry at talaga. Saan, Gerson? Sana po na dayta. Imposible. Siyak ti ay ayatam. Saan ati kabsat ko? Adda dito'y balay ni Fred. Inawagak adagos nga agsubli dito'y balay mi. Idi imawag ka nga agsangsangit. Ako nam nga umay ka dito'y tadda parikot mo. Anya tinapasamak, Luisa. Anya ti ko naman napasamak iti balayo ayang. Aday dyan ni Gerson. Diyak ninamnama nga dagayam nagkinaawatan da ka ni Jenny akabsat ko. Anya? Una yan ti boyfriend mo. Linuko na ka. Ngem ti pa'y kabsat mo amismo tinang isukatan na kan ka. Apaya kastoy tirik na ka. Apaya nakasaksakit. Ay. Una yan dayjay akabsat mo. Boyfriend mo ngam inagaw na. Ay, hanyamot yan day ta klase ti kabsat. Pinagadal mo. Ngam awan utang na anaimbag anakam. Oh, nakadanon tan dito'y balay yun. Panagkunak. Saan ka pa nakasagana sumango iti kabsat mo? Tinasayat. Agawid ta pa'y langit di balay. Nasaysayat no sumurot ka pa'y lang kanyak iti balay. Ngem ti agawid ka. Asaan ang nasaya at ti panaglangan yung agkabsat?
Iso, sige. Agawid ta pa langit di balay. Ijay kan amaturog ita arabii. Nakasaganan ti pagturugam, Luisa. Ingka na ginana. Agyaman ak, friend. Awanan yaman na. Inton bigat, ipasyar kay ti aglawlaw. Tabarang makailiw-liwag ka. Oo. Di kagsangit. Madadal ti kinapintas mo no kasta. Pasensya ka na. Nasakit lata ti marikrik nak. Gapo iti panangisukat ni Gerson kanya kiti kabsat ko. Wen, mawatak ti riknam. Nasakit ita. Ngaminto nagangay. Mapunas tumot lang dayta asakit. O sige, Luisa. Mangan ka dita insagana ni nanang aprutas. Balasang ko. Mangan ka iti preskwa prutas. Tapno ad-adda po mintas ka. Uwan nga ruda. Nagpintas ka. Ngam ad-ada pumintas ka. Nang runa no umisam ka. Nana, tata, agyaman naktada kayo. Inlutuan na ka ni nanang iti pinakbet a paboritom. Agyaman nakmanan nana. Ngam, kasladyak mag-anas ti mangan. Ay, saan mo panunutin ti manglilipot a boyfriend mo? Panunutim lang na talaga asan ada kayaw tinaikari ti tunggal maysa. Naimbag ta nagawit kan, manang. Kunak no saan ka nga agawit. Apay kumadyak agawid. Kat balay dagiti naganak tada ito eh. Manang, kuna ni Gerson, ison ti makaam mo iti magastos para iti board exam ko. Iso ka no ti makaam mo kanyak, manang. Kat kuna na, agkalay sa kamin iti kabiitan a panawan. Anya? Inumabulan ang tinapalabas, Mari Luisa. Kat, kasla, nakapag-move on kan. Husto kayo. Nalakalagayam ti maka-move on. No manglilipot ti boyfriend. O kat, kumustan ti kabsat mo? Agkalaysadan iti mabihit. Intulok mo nga kalaysada? Wen, siguro, isuda tinaykari iti tunggal maysa. Tas idadaan mo't ni Gerson na mangikalay sa kankwana. O kat, kumusta ti panaglangan nyo iti kabsat mo? Kabsat la ti kabsat, Mare. Sa bagay, wen gayam, nakasaritak ni Fred, napudnukan ka. Mangal alala ang itigundaway, tapno agdaton kan ka. Kasta ka di. Ay, kasladyak sakayat ti agayaten. Uy, ikam itigundaway ni Fred, Mare. Sigurado, saan ka nga agbabawi? Imayak dito'y balayo, Luisa. Takayat ko ti agdaton kan ka. Fred, Kayat ko lang ay baga ti marikrik kan ka. Kat sapay la kumata saan ka agumura. awan ti rason agumura ak, Fred. Nasayat ka abaro. Nasingpat ka. Agraman dagiti naganak mo. Nasayat da kanyak. Ikan na kumaiti panawan amang tingiting itiriknak. Wen, Luisa, makaurayak. Ket paayan nakman kan saan. Agtali na idlat ta kuma, tinasaya at apanaglangan ta. Idi agangay, sinong batak ti panagayat ni Fred, Mr. Lonely, ket naragsak ti relasyon mi nga agayan ayat. Ket da Jenny ken Gerson, nagkalaysada maten. Ket naragsak aklatta para iti kabsat ko. Gapo ta makitak, anaragsak iti den na ni Gerson. Ken nasayaat ti biyag na. To'y pagayam mo, Luisa. Pagayam Luisa, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Numaminsan, naangaw ti gundaway. Ano apay anasken amasaktan ka para iti sabali. Ababaen ken ka, nagsabat ti dalan da Jenny ken Gerson. Ay katala, sapay ko mga rod,
tagtultuloy matiragsakyo kini Fred, akaayan ayat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Luisa, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Luz, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naapalak, kadagiti makitak, agatangen ti kaarubak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Luz, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, ato iti sweldok bakit? Makamu ka namang i-budget, aging ga iti sumaro naman na sweldo. Sapay nagrigat agi budget iti kwarta. Oh, apay anak ko naman narigat. Sigud met nga umdas ti sweldo nga agpaay kada tayo. Ni matumot amin na nagagatangan. Pati asin, ngiminan. Tay sigud ang magatang asa nga 10 pesos ita store, 20 pesos itan. Ayan niya kamutan bakit? Para asin lang, nagadupay a reklamo. Basta, nagkurang ti sweldo nga aging gat sumaro no asweldo. Saan ka mas daaw? Isungarod ako na nga i-budget mo. Tapno saan nga agkurang. Tawanan tinamnamag a pangalaak, no diti sumaro numanen asweldo. Anadan nyo apagkatan ha? Amang ano may batan nyo? Ay na, nagdaggal mo tanay taginatang mo aref, Nora. Sige. Manuhay day ta. 15 mil. Nadadaol mo kami ng Jerif me. Sa bagay, manungamin atawon nga inususar me. Apay, ada ka di planom agumatang. Kaya't kukumangarod mat. Ay, kat gumatang kamatan ah. Sige, taibagak to iti asawa. Lakay, kaya't kukumamot ti gumatang iti baro aref tayo. Nagbasit ngamin day taref tayo. Agreklamo ka akurang ti sweldok. Ita, kaya't mo ti gumatang iti ref. Ano sampay laeng ka di taref tayo, tamabalin pay met. Basta, siyak ti mga remedyo, lakay. Kaya't ko ti gumatang iti baro aref. Ipilit mo manen ti kayat mo. No agkurang ti sweldok nga agpaay ka da tayo, agreklamo ka manen. Ala, makamu ka, no anya ti kayat mo nga ramidan. Wen ko naklangaruden. Basta, siyak ti makaammo. Imayak ading ko, tanaam nga agpapautang ka kano. Mano ka diti utang manang? 20,000 ko man mabalin. O sige, ngum adda pirma ama, ken binigat ka nga aghunog. Saan ka nga mapmapanidya balay miya? Saklatan ti umaya binigat ditoy. O sige, ngum no di ka mauray nga umayagbayad, siyak ti mapanidya balay yung. Wen, basta, umayak nga umay ditoy. Isang uray saan kan nga umay di balay. O sige, mabiit laang nga rod, taalaag ti kwarta, kan ti pirmaam. Lakay, kitaam to'y baro aref ang ginatang ko. Saan ka di nagpintas? Napimpintas pa'y daytoy ngam tay ginatang ni Nora aref da. Basta di nakpagproblemaen, no agkurang ti budget tayo ha. Wen, saan ka di madanagan, tasyak ti makaam mo. Mano ti pinanggatang mo iti dayta ref? Saan nun adamagan pa'y? Mabitlaang agidasara kon. Hitayak pa'y nakaluto ko. Anya nga itinluto masidaen. Adobo asitaw. Anya? Adda nga agpay so napintas aref mo. Ngam pagsidaan nakmat iti puro nateng.
Anusam ka din, lakay. Nora, barbaron samot ay ta cellphone mo. Wen man, regalo nila kay ko iti nag-birthday ak. Kinaykayat kun nga regaluan nak iti cellphone. Ngam ti aghanda ak. Imbag ka pa'y, adda baro a cellphone mo. Kat agpagatang kamot ak nila kay mo. Wen man nga paiso. Kadaanan nga minan ka to'y cellphone ko. Ngam no mabalin mo pa'y mat nga usaran, di ano sampay. Imanugot aklaeng ngay katangan nak nila kay ko. Tapno ada usarak apang picture kadagiti online nga ilaklako. Ay, kayat ko at talaga ti maadaan iti baro a cellphone. Ay kat adalataken ka no kayat mo ti maadaan iti baro a cellphone. Manungay mo ti pananggatang nila kay mo iti dayta a cellphone. 20,000 ka no. Ay, nagninagayam. Wen nga rod, iso ano siya, naawan matlaang nasisita pangusaram iti nangina a cellphone. Ano sa mon ati lalakaen laeng a cellphone? Saan ak magpaabak ka ni Nora? Di kayat na siguro. Iso lang ti adanginginan a cellphone na. Iso kasi ti magbagana. Gaputa da online business na. Isulatan ti adakarbangan na nga ag cellphone iti nangina. Saan na mabalin? Ay, anya nga tati aramida kaya. Tapno maadaanak mo't iti napinta sa cellphone. Amukon. Panayunak latan ka ni Jas de utang ko kenkwana. Mapan ko kasarita itamot laeng. Ay saan mabalin amanang? Saan mo pa'y anabayadan tiin mo na nga inalam? Alan aadin ko. Agbayad akmot kat. Agsusweldo mo't nila kay ko. Adamot pangalaki ti pagbayad ko. Pautangan nakmanon iti 20,000. O sige, kastoy nga rin ti aramidan tamanang. No kayat mo pa'y ti umutang. Ti utangam at 20,000. Pagbayad mo iti balance mo. Itiim mo na nga utang mo. Kat ti agbati, iso ti utangam. Manungay nga rin ti agbati iti utangak at 20,000 no kas pangarigan. 10,000 laangan at mabati iti 20K nga utangam. Ay, kurang day taa. 20,000 ko mga rin ti masapul ko. Nayunak nga rin iti 10,000 pa iti utangak. Agbalinan at 30K ti utang mo. No agpanayon ka pa iti 10K. Wen, saan abali ta agbayad akmat? Laglagi pa manang saan ka pinilit? Sikat tinang pilit kanya. Wen, danag mun aya. Ay na, nagpintas mo ti camera to'y cellphone na ginatang ko. Talaga papintasan na kiti husto. Saan ko nga ipakpakita kanila kay ko daytoy? Kasigurado apagungtan nakmanan. Bakit? Saan ka pa nakaluto? Mabisina kon. Sige lakay ta, agidasara kon. Nakaluto akon Kanya nga iti sidan nga nilutom. Anya pa'y ngay, natangmanan ta isumot ti umanayan di sweldom. Makadlawa kon Manun abulan apasig anatang ti ipaspasidam kanyak. Anya nga iti bigsak nga agtrabaho no kasta? Saan ka din nga agreklamo lakay? Nagrigat ti agi budget. Madinsan ti kastoy nga aramidam. Ne, anya dagita awit mo asimbang pot lakay? Siya akong tinagpalingke. Ikan kas kada karni dagita. Ala, isimpamon di taref. Tapno makargaan mammat dayta ginatang mo aref. Sipod ginatang mo dayta, saan pa'y anakargaan iti karni ken lamas? Kwa lakay. Di mo sweldom ita? Ayan na nga itay sweldom. Abay, pangusaram iti kwarta. Ibagam na da ka sa pulam dito yung unig ti balay, tasak ti gumatang. Saan kun nga ipaigam kan ka ti sweldok, tatipidin nakmat. Ha? Sakti agtrab-trabaho, ngam di nakpay mapakan iti naimas. Anya? Kasano nga tada ito yun? Pangala akon nga ititinag ko iti utang ko kanidyas. Manon nga daw adyak nakabayad. Manang Luz, umayak man. Manang, ada ka di? Nanang,
Saan nyo kadi amang manggagday, Jay? Ko anak, si kaman laangan timapan makisao. Ibaga mga awanak, ibaga mga danapanak. Tapay ngay lamangan nyo. Adda ka di ba, Sulyo? San man at hila ibagbagam, mapanmukitin ka sarita. Basta ibagam nga awanak. Sige man langan. Oh, anya timbaga na. Dinamag na no ayan nyo. Kat, anya nga timbagam. Imbagak nga awan kayo. Kut kinunana. Ngayon tun sumangpat kayo kano. Mapan kayo je balayda. Kasta ka di? Apay ka di asap-sapulan na kayo, nanang. Anya ti basulyo? Awan, saan ka man adamag-adamag? Kan saan mo nga ibagbaga kanitatang mo nga imay ni Just di balay, ha? Wan, nanang. Oh, apay adi ka matlagrubwatan ama pa nagtrabaho, lakay? Day off ko ita. Kasta ka di? Ay, kasanungatan no umay ni Just. Oh, adda ka di bagbagam? Apay akasla di ka makaid na. Ha? Ay, awan, lakay. Manang Los! Umayak man! Ni just data. Sige, tamapan ko sa batan. Anya? Apay sa batam. Padanunam dito'y balay. Ang mga no ada importante nga ibagana. Jas, ading ko! Dumanon ka! Ay, imbag tanaranaan kayo nga agasawa, manong. Ilamlam mga anak namin ti asawam. Nagkariidi imutang, abinigat nga umay ijay balay nga agbayad. Ngam ita, saan matan nga umay? Anya? Ada utang kan ni bakit ko? Kasta nga agpaiso, manong. Ala. Tangay jak among ada utang ni bakit ko ken ka. Dua kayon nga agsarita. Sanda kay ramraman dita. Sige. Panawan kayon dito'y salas. Madimot ati kastang aramid mo, manang. Sika tinagpilit nga may imutang. Kinunam abinigat ka nga aghulog. Ita, di kamot maurayan nga umay aghulog. Pasensya ka lako man, Jas. Saan ka madanagan? Agdiskitara kiti pagbayad ko. Saan nga minan nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak? Rumbang laang agbayad ka, manang. Naglawag mo ti saritaan. Itataag singirak. Di na kumamatlikliklikan, Makisao ka kumaitinasayaat. Uwan ading ko. Saan ka madanagan tagbayadak? Urayom laeng. Lakay, pangasim ka di at atulungan nak amang bayad iti utang ko. Awan mo't amok ka pangalaak. Ay, kat makamu ka mang remedyo iti pagbayad mo, Di nakiramraman. Di mo amo tiriga at agbirok iti kwarta, Kayat mo ka di amabaludak no saan ka makabayad. O di ka iti pagbaludan ti utang mo. Saan na bale? Tasaan mo't atong palbiag ti sintinsyam no kas pangarigan. Anyamot daytan nga ibagbagam. Awan ka di ti asim kanyak nga asawam. Ketsak nga asawam, kinasyan na ka di. Sakbay ko mga imutang ka, pinanunot mo kuman, no adda ibayad mo. Mapan ka makitangdan, tapno adda pagbayad mo iti utang mo. Tapno amumat atirigat yag trabaho. Total, awan matir aramidam dito'y balay. Dakkel matan ti anak ta. Adda kamot dito'y amakikap nga pas anak. Apayan? Saan kamot asigod nga umay makitangtangdan? Kuwang aming tatang. Saan nga ipapaigam kanyak ni Adam ti sweldo na? Apay ngay? Basol ko aming tatang. Ay. Ada utang ko. Kat di na kayat ati sweldo na ti bayad ko. Apay inan ano maya ti inutang mo? Kuwang. Inggatang ko iti ref kun cellphone. Anya, dahit natin nangigatangam iti inutang mo. Ay, unay kamutan. Di ka lang nagpampanunot, mate. Agbirbiro kak nga ro diti pangilakwak iti cellphone na ginatang ko. Ngamawan mo't gumatang. Nangina ka no. Ay, ala ka anusam ti makitangdan tapno ada pagbayad mo. Ay, unusan di makitungtong ka iti imutangam. At ti cellphone lang ti bayad mo. Oh. Jas, umayak ko mamanan makisao ading ko. Daytoy pala ang ti maitad ko, taisulaang mo tinabiro ka kita nga aldaw. Kan, makisao ako maano mabalin,
To'y cellphone lang ang tibayad ko iti dagdo mga utang ko. Oh, adto iti resibo. Kabarbaro pa'y dayta. Tadyak unay inususar. Unay kakit ngaminan ay yamanang. Nagpilit kan tumag ngamin. Maala, umanugot aklatan. Tapno basit lang ang tibayadam. Amangan no saan nakpay amabayadan. Ad-addan nga awan maganap ko. Agyaman ak tayo manugot ka, Jas. Saan munton nga ululitan ti umutang, manang? No awan pagbayad mo. Nabayad akong ti utang ko kini Jazz, Mr. Lonely. Nga maging gaita, saan pala nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak. Isu ana sursurok mati dumiskarte, tapno maadaan nakitibukod ko akwarta. Ngem ti importante, isu amin ti aggastos, iti masapsapol mi, iti balay. To'y pagayam mo, luz. Agyaman ak iti daytoy apakasarita ang pagayam luz. Kati makunak, saan mo amaliklikan ti umutang? Nang runa, no emergency apakasapulan. Ngam no umutang ka kat busbusam iti awan ka askan na abanag, daytan ti sana nasayaat. Ala, agurnong kakitdi, tanasaysayaat matlaang tay adabukod mo akwarta, tapno saan ka amang namnamalatan iti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Luz. Manipod probinsya ti La Union, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.